Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Selamat tepat selamat memang mengalita napa tasalai iya welinuewe. Kehidupan sesudah ini bukan lagi kesempatan beramal, tapi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Ma'bad, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sininna gurutang kay hadire tong-tong malabikeng sila surah selekung kay hadire yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada loni mai nari pangulo si asukuru ke tanrigang kata nania papujita lori pamaraja pakamasewe namaseru acarinna. Namuka pamase si matana pada lori kemanang dangkan na padang kamopi na wiritapa nania disingang na to padang kasi makulle hadire ilalanne masigite unron na pabarakai pong Allah Subhanahu wa taala untuk pasilinar ng ipakasiwetta mancaje tandra manassa ataki ripong Allah Subhanahu wa taala. Nasaba may kamu pero sila surata makukuhay mengaku ataripong Allah taala. Ternyata ipuatay ukwang kaluan na day panasarang ulun na latu makukuhay. Yaga agata mo masigi ya ko ipas say moto ngadak kay ang kaluang Pero ko pengakuan na ataripong Allah taala, tapi kenyataannya ang kaluan na puat payo meron na turusi. Salawat ni apa salama masri nabikam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi purana utuse pong Allah Subhanahu wa taala untuk pitaki ampem pisukku untuk jalukangi lalam malampu lalam maripa si tanajay riyo lanawad di salama riya tutulino te cilam palade insyaallah salamatu kira tutong akhirat tayede gagapagangkan na kurito. Termasuk contoh ade cepur nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kui baca kurangnya
Ya pidato kang ikurange, yari ka mangaji bitawe, maka dai pung Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Koi baca kurange, mangaji tawe mapedato itawe, si bule-bule mo mengkalinga madeceng imo amakko, serekwam mangi mololonga pamase. Jadi itu ko tolo mapedato, yare ga mangaji tawe, melo ipuangi malengi pamase tawe. Ketentuan na yang kalinga madeceng ina to mamakko. Ang katuto to kaya pedato kangi mahape ya ga. Dening kalinga madeceng irma kiro dena makko jaji tania pamase minaruntu bansero abalami. Ang kato napay nagoso mga je pa megari pabilay bacana. Tumonro na boleh ko tumi mga haji man ang katulo may kalinga papedato na pato mga jito. Di na kwaro, contoh puli rin na bitta. Magamaya sa ngalip, tapi salasalangi ba tewe. Pamapedato tento ti mga haji. Yari ka timadan rangiro bilang-bilangnya. Siapa aja. Makatsa asan na iro. Jadi ipalatu ka manang iro. Sebagai pakanan ng lo pada di mana pak pada ki umat selang. Hadirin sekalian, tama-tama labi ko sila surah salak kung kay hadere, yemelo iyala pokok bahasang iwat tewe, yan narito surah Al-Baqarah ayat 168. Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, jadi sinin na tawe matappa yare gade na matappa na lamanang. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian, bicara gina, ilalanna tafsirena gurutta, Kiai Haji Abdul Mu'in Yusuf yang berbahasa Bugis. Yeah. Maka deh, sinin na tawe. Bila-bila iwi, rongkek ko yasik na tanay, na pamondre. Aja mondre manang. Ya tiat mondre tawe sameng aga, batu-batu. Yeah. Jadi may pilay. Kaya namay andre, halalan tayyibang. Halal dan baik, kata ilmu kesehatan, maka deh halal dan bergizi. Yeromelo yandrero. Yeah. Nalorang puangnya ipilay. Maka kadang dendre, dene lorang yandre batu-batu, dene lorang yandre samenge. Dega agak tahu secara langsung yandre sameng. Ya kupitusa nali natambay winolo munrinna mancaji 70. Ya. Jadi kumakamajay 70 iwaja. 70 sameng. Tapi sebenarnya 10 mi siaga bisa na 7 mi. Jadi 60 na telu nala. Ya naro nalia bepa, nalia biskuit kungguang, nanre sibaw ijawijan na, indo anak na. Ya kupura di nanre de nanakat ta iro, ampe kedona, apa anu salah nanre. Lo ni nasa maberjama, magaribi, melota yang sampai yang isay, timacurita ni kumasigi Makaru ka ng katawa sampai sunna sa dena.
Iya ko masih gilange makoro, ko masih raya dega ketemu makoro. Maka wataya tero ko giling ipu ima makada sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min tamamis salah. Nailorang ere kay palampuri jijita iparapa de na may lorapa maka lo palawangan na. Mabela ko marilaw tangi makunray makor biasa naruntu tawe apa maka lo basu jadan na. Nailo palawangan na mo je ikat tangi ikat tade na melo dan aja na mutilimano maka molo ang masigi Pero hawana na yero nangero hawana na ro pitu pulesa hawana na yero de na makanja andre je muta masigi makatowa tayatro na pejaji curitan na biasang kabakutada makade ang kaje nasa biasa ibaca makada masarulap bisang pajan na makunraye narekukoy bulana kamara na makada kaya na kanay itu makunray tilay manan na ako masige iya ko mamakumoy kupuray masampaja mataja-taja waktu mengaji yari galelene na pagaw anu katundukan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan pembangkangan malakbi matoha ko lawi masige tapi iya kong kerencanaan law bicara manan na gangguan ng itawe masarula bimi ko din alaw. Hadirin sekalian, riwatun na turungi Jadi kalau ada yang mau perjelas nanti ini penjelasannya, itu baca-baca iro tafsir na Andri Guru Taruno bicara iro. Pak maka tu kan jai baca. Maka dari penjelasan na Guru Takoro Purana turungi na bawa Jibril giling na bitta palakbangi risahaba na. Maka da sila lona terima pole Jibrilu ang kalingamanang Yan naronang nabaca na bitta. Pure nabaca na bitta. Maselang isi de sahaba. Kira-kira ro kui di oku maye madari ro kapang ang katasalan na taniaga ka nanalah. Yari ka mabalu biasa mabalu balilure napupangi mangko enapa natari bale yasin na jadi makai gerita magumpo. Itu salah satu barangkali begitu contohnya. Yan ito namanya ka pabalu balilure madari bupekang boro banginna nasaba makon meto mero asile boro meto minandre. Iya. Jadi itu kumabang-bang je tahu situngan na ale na je to napasa dia nga bala. Na pendre iliman na yaro si de sahaba yasang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka da suruh na pang Allah Ta'ala masela kasa di mekalinga itu. Telo doang lalo ka na itarima pagkasiwet kui tarima kung melodoka. Maka day nabita na mo yung kalinga na jay tunang ano halala mo andre. Pachingen re mo. Kung may kui tarima pagkasiwet mo. Nasambung nabita maka da si timpu mi nandre haram monre si timpu patapulos sona deni terima pakasiwem si timpu siat timpu kudo penne. Jadi hati-hati kung kata mongol lilaw mapabuka. Aga jaman na. Halala mo ka. Ya ko din na halala aja talo pa napadiyo ki majasi pa kupure tanre. Denulay ito makanjay si pa kung salan rin ito Tete jam ako ko Egan na tao make gadina. Tapi pula sala napake mabua kape. Napake mabua tamang hiburan malam, tempat hiburan malam. Napake mabua wisma. Yare ka hotel. Tapi aga isa na yaro non riwi mapera makunray salah.
Jadi dui salah-salang. Buat bola, itarui si tahu salah-salang. Iya. Nala siro sewana apa biasa kay pagajari na kada ay mapase wa mada wisang ito na pago ay de jampangi pa ito ko katoma piruma aja na dui na bawang jadi dui salah-salang maki buah boleh non ri maper tahu salah-salang kedo salah maka nasawari romatu sarona ipakitui salah-salang apa nakan na nilasa de na cocok ko de na itipa aja nagangkot tu mako tu onro na patu-patu kan na ande guru taye lala na tafsir na iro maka nasa bacana supaya nabaca iro pa di mundi na palatui iya jadi maka de nabita si timpu mi andre haram wanre patapulos sona de na terima ibadam de terima pak doangamu mau pe ko lampena mulat tu palopo iya andre yolo narik ko makanja muy andreta nasabari na mapacing na titta madisi tubutta yakko melodokki marombo na tarima puangi watuna salah sidina sila surah salat takwa lau tasalo melo Makkah na podanga rubiasa makada lauki mulira nga Andre Gurutta na alena mamana si haji jadi lona pesantren bente muli makada ipuranu ki pualo mamana si haji okur lo tasalo bula na rosapoiro nakada upan na iro watuna makada de na idi teri watu puang idi matoha pada pirat tapan na tadapi dan na asona kwe launi uray mapedato maka day tahu ang kagakasempatan wat di makutana-kutana nakadawat di sah dipersilakan nih makutana aga pak doangan nako tumelo makwe yeru lelengi letuin aku tanang pak doangan to makutana sikuro isiru lengi ro makoto pokokna makalada pakutana gana itanlu dakuwa dini puaka pangi Jawa supaya jangan lupa sesa dan ade alimana ni jo kesempatan ya putu kuidi taci dicik dimi Jawa jolo pura pasir napa itambai ya gurutan anu mana ni yolo sapu ni makutana tadi nagaga melo mate ni gurutta makade iru pak doangange magi je mumelo mak guruiwi na rahasia musibah puang Allah Ta'ala aga melo illau ni manang kay idi melo pa guru ko nay kumimilaw aga melo illau ni andre mo na mo jagai aja na macarepa aja na harang ye ko halala may andre mapacing atita poli risiriati pat diati marommo itarima don na tawwe de panak don napay matu atinna nissa ni pangala taala makada ako aja mo perluangi iya ko macarepa andrewe nasabari na macarepa atie mo pe ko lampena dito natarima pangala taala nasawa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ya po nga Allah Ta'ala po makasing de na tarime sa nga din na makasito pa. Yeah. Yeroy purangi saat bin Abi Waqqas. Nasa niro ka pa pura? Nasa ni pura? Melo ni wakat de. Nakapalaw pa sa. Makaday na bitta de pa yun nalatto. Sinin na harange
Nanni riba o kumana ngirana katappa. Jadi maka tu nyawa kutu tiata maranaka aja tapatamayiwi. Watatta nuhara aja tu tapatamayiwi dui mimana amak ba ukuro ilalang na pinimaraja watangi din dulu jokay. Yan asulang ila day tawin. Lengi pudang lengi timena pago mencapai kebahagiaan lala kemaksiatan Allah tidak akan tercapai. Tidak lalu ni tanggala. Lebih mo inalalung sujangan na inalalung tanggala. Ya ko sujangan palalu tumen rimi ading inapa ibabangin na salasay. Ya ko tanggala palalu mo tuta makamarae makacubo. Lengal-lengang ukurti di mga baliang puling. O kuya si na rusba makay kanja. Makapadya tapi tijala kilometer na pa macawila dan ni makamaja si. Ini matolla saya lewe. Iya nang ke manasapian kanapa ibalanca. Yuko depi aja ne pamatang. Pak make gatau minrang. Maka kanja waktu na minrang. Sisan na singa manca di Bali. Okay. Kemudian malewa narampe guruta. Si dia hadasa. Tilongo puro biasa macio. Pak biringang sandala na narekota mani siye. Dia jasa di koma pedato iya. Siya garakamang tatta tinala iro Andre halala iro. Pa iro je sumberna balae. Aga na pau gruta iro de panang kauruntu lapalan na biasa wa pala iro na sabak marepat na napau. Asalatulo mga awal iro may kalingay mga pedato ro. Ay, ang kasi na pau iro. Makada kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Sinin na juku mapong pole harange de natalaw ko tanya apirana karoro. Ranakan na lino sakarupa susata apa mega nuhara yandre. Sakarupa masalata sakarupa lasata. Yan naro, nasabari na tumarana ka munro linay. Iya kung kau panasesa, di na napalabay ranakan na ahir amatu api malumpulumpay. Jadi dia gaga guna-guna na nalasay ki okulinoy, masala tiapa aja. Iya kung kataw tumadisi-disi, tajam mo eh. Demi patu, itajam ya tumayo nga. Iya ko siya may nga ng kajadwal na ito. Tatap may nga kupuang na may pakay nga eh. Iya. Demi na jaya din tumak dakwa na sabak tumelo lolongan apalang. Dia na melo lay papaja tahu Mo mak dakwa mana tahu malaika eno mana ku tanay di may pengajari ale dia na paja. Tapi tetap dapat pahala kalau menyampaikan dakwah itu karena memang perintah dari Allah melalui Rasulnya. Jadi malasa memang itu tahu ku purai na pau na itay na kada purai na aja pau muti makomo pa. Tanya tugas tay di iru papa aja isuruh memi halo mapau. Suruh. Kapura ni po na tima bicara mo pamakun ray kulay masigi alin na to mani to. Nanay di. Pura ni tipo da. Maka mi akalele ko serungon rimatu maka de maje mo tima cerita ko masigi ko. Nakada dito ya na kanapil to kang ustas eh. Dana yan ati ustas eh yolo mo jama-jama. Jadi kupura ni apeda to ka kada pura mo kada pura ni alin na meto itu po maka dana alin na man atu masang dosana. Makwa mero. Mandarina, samitawi makadai makan aja terak dakui. Bahaya na itu. Timene patuju jama-jama salana. Alena salah napa papa dato si mena pasalah. Hadirin sekalian, nayayasan ngay mape mana dui. Nak berengi contoh ro andri gurut tepat pikir makada ya kumin rangi pantit tahu ya. Napa mulai perseratan maka dah upin rangi muko tapi teriwal lisu riba ni tu. Ya pokok maka dah pinrang ya pantem maka dah tapaki ni pura ni. Iya palik ko na palisu na teriwa dito je ni suro tau minrangi macah. Upin rangi muko duiku sit di juta
Tapi si di juta teluratu lisu, ay makan ini nasa. Tapi kung maka dipindrangnya di si di juta, maka dah ala nih, indra nih. Musamo tu, ay nalato. Iya. Ya apa maka dah, indra nih, dia kasarak na. Ah, ina. Ya apa boleh kau napalisu matu yero di, ma bica-bicang balay lisu. Yari kamano? Tanya manu apkir itu maka ito. Tanya, wadi wani abang kamu pibalo kumasa. Yeah. Makanya iro na wichange. Maka damaja na kamako dan de ya to me melo. Iro tahu macam mindang sana. De na riba. Ya tu pasalang ila da kimako ko aja di mana itu. Yeah. Mapari de na pacuru kija na de. Yeah. Tay tamanam mo. Tay makan itu ke kutu dan ko ya bola na. Matandre aja na yulun na. Tatong kaje. Tahu peramana na purusi tanggal itu. Pura na lalu tanggal lah. Yeah. Jadi ini mi na pulay milota manyamang. Yari kami ki masusa. Ya kami ki manyamat tau lay lalang manyamang lalang hidayah. Wahadainahu najadain. Maka depan pancajak ko dua lalang. Satu jalan hidayah, satu jalan kesesatan. Silakan pilih. Angka na tumata ya leki hidayah, angka parengkalinga, angka akalang mapahang, angka to ati. Untuk pati kaya kami terpilih. Jalan hidayah atau jalan kesesatan. Yeah. Jadi na wadi. Tumelo ng matong ipadawang pada lalajayo lang. Contoh na bawa ko capui bensin na motor otak ko eh. Melo liso lo bulate na pati maloda makade tan pudolat tu ka bulata denon lelatu tarui bensin. Tarui bensin. Iya patu na tomadong asa urapi tu usaha. Ya kupol ni usaha ta tawakal ni adon ni makadai ko man tu po pa baraka ay capu ni apa kuraga ku ya. De na kada kura kana pati melo mado. Tak gilin ni tu pengalata ala na tu melo na pancaji atali na may mancaji pa sa karupa na purang na surang pengalata ala de kana pagaw. Ya mi atu ampay na palenga pengalata ala wadi palenga wadi patiti na sawa na lorang makatan ni sikupang makatan ni patora. Ya ko caw ni makatan ni patora mako palengan ni makadapol nito. Coba na nilo orang itile ngamilaw bawa. Nakanci puang dia nulai mengoloyawa. Hadirin sekalian. Jadi kau salah-salah itu jama-jamang itu kelalaian diri sendiri. Kelalaian. Oto baru tali. Tay tani lampu merah. Si lulu-lulu tahu Engkau mah kaseka malulu to. Si sana tak geso oto na. Ada nama ko sinapuelo ipuang Macai pengalata ala kumaku itu. Mana ke pengalata ala puelo ina pusu tu ina ko malulu. Ya jadi me pakanja gitu ya sangam dia le magama. Na silawan na agama yunroy. Tama-tama lebih ko sila sala kung kay hadere. Iya ne Andre sumber utama daripada kekacauan. Apa na day makanja Andre na tahu pasti dia nak makanja ampe-ampe na. Mungkin romonro. Lai masigi mak doca lai mak juma dia na tama isaliwa mak jinakange. Hukumila dalada Ang kaniro hadisan na nabi tade ko na sama kade ko masita itel lo masigi ko juma maka dia andre guru tapapikit tu dan riolo pada ko lolongangi unta merah. Kasiagan itu pada loki maka biasa ni garuntu unta macalla balalala ada unta makwaro ake kongka maka soli jadi itu tudan riole unta merah naluntu dapina pada kololongan saping dapina si pada kololongan bembe jadi pakanja ki jiji ko totama masige majuma apa dia manis yang malaikat maka dia baris kasih aja nunru bingung itu dapi na si pada kololongan bembe dapi na pada si kololongan mano pacapuranda pada kololongan italo mano melo ni mendre pakatobay na paitama masige tatutu ni boda malaikat pacata siaga babang nunri mana malaikat macata paki bo lopo mendre ni pakatobay natutu ibo na malaikat apa melotoni malaika mengkalinga katubah
Si bawa yoroji selenge jadi maroro itu ketemu Jumat. Makutane aku masih ambia pura nama Jumat we. Berhenti. Sa di bulana Pak Haji Mursid. Ya. Nah kada aga na pala nalolong at tawiro koila daladae. Maka da kaya badari na runtu ako to. Tanya na si tongan sambungan niya desa we. Tapi ilmu pengalaman man ni madari na runtu tawe ko koila daladae. Tanya na talo mano tapi tay manu maagul man ni. Madari panulipaan na. Yero nasaba masalay andre we pasti sa lakedo. Indo anak ta. Tumemi siya maama na pula ang ngagaga dali tapi ako din nahalala tatay mabali-bali. Tatay mabali-bali. Nabahaya na ito makunre matandri mi bawas suara na nayalakay na tatendreng ars bergetar ars itu nasabari na din na melo mabaraka dali na tawe narekobatay bainena. Iya. Mo peko bati tama galungang sire nawan ni upodang itaw kuro ulo maka daka mo peko bati mo magalong siya gagaba mo dukpa yan nabatta bayne mo tima bali-bali din ule mabaraka dali mo. Kalimi ni tarudo kanu kuing do kaye mo talam maok ko tanay. Pada manilinrong den ule mabaraka pulem mo narekobatay bayne mo. Nakadagan ng pala ipagaw, dako ko po rin paguru agama na tiya may nga pasilisting ka na. Yeah. Napanrasa-rasa ki ito makunray makito. Napatama ki ranaka kulinoy, labi-labi pamato asurungun rin na pangalatala na soka lalo kita maranaka. Di gaga kauntungan na ito makunray ka doon tiyon ro, di gaga. Yeah. Tapi idi mo to biasa nasabari na makatdo, nasaba madarito si makaseke arone makalampot cakon na natapi sa jinna natuto sanru na iya kumilo ilo pasay ba ini nanalingi kartasa dan ukimanang isya kamalyang ilasunay iya na to anak de nakata nakulimay anak ta si di batta apa matuju iya batta anak ta manganti-nganti siwali arone na pa derita makunray yan na sila kay kiye. Jadi ko batataw nindo na dua ni. Ni kaya nasabari na batayo rana andre na jolo pole kwambo na. Kemudian indo na mejara salay. Napoja indo na kumakanja isiba nana na jadi na jara. Aja mo bali-bali ka. Tapi alena napoja ni bali-bali ambo na. Aja bali-bali ka naputay do cilina. Aja mo macikaw indo mo ya. Naputay do cilina na panapuda makada ambo mo lagi do pacoko jam pakui kumi kenapa guru salah anak na batato pa nana melo kami tayo berhasil berkeluarga kaya na yan ang ka anak melo masikola lawi jolo sapa indo na ambo na naiwe majama na panabaw liman na inshallah berhasil itu na iya berhasil. Melo si ujian mancaji pagawe. Lo si sapa yang bu nendo na telo doang ka lulusu kalau pe lupang lulusu. De na mawata munro linoy. Iya. Tapakanja ki bawa sampajana na sabayan na tu sampajang itu. Melo ipakanja kilada ya kumakanja sampajangnya urusan na puang itu kehidupan dunia ta. Iya mode na di malada ngurusu ilinota kumakanja mo sampajata pasti na pakanja ki puang kehidupan dunia ta. Tabandingkan niyero anak mabata-batay. Kumasa peday. Na ito na natile mabala na di kan apu kasi kulang itu. Ya. Okoro masih muhajir yang ulo iparkir ni auto na ro padawa siya ka kisiwawalo. Kato panana ti mabala ako lang auto dako na metaji na geso na ayo to na. De apa na jaye tumakade pada tu sa buku pusu. Dega kataw may makamparang iya na nasabari na masulang ka gagawin. Dega kami makamparang. Jadi maka dah seding. Apa iya bata tu dah kumakan na siya tayo makamparang. Mancaji kalau pikirin kasi di kala dia kagak makamparang iya. Iya na aja salah tu. Lawo bi dako ako moloyo lo nai.
Tapi masalah selang inasa ka pa may kamacairi. Ito na naya jata cairi ko lay masigi tapak guru. Dah tu ga pasil lay kumitawan na alaw masigi. Yeah. Tapi aja tati taiwi maka da macam mo ko batoy denul lay mace ko de tejarai. Mangejarak mana patawe seluruh jamaah tamparang iku sale nana dewa di makda pakumiero macam mo tu kumarajay mana kaje maco kumarajay ne na tu titu dang ko aje na kan kumajuai tawe. Mimana si mako si tu matu anak tu deto ka ganapu. Ye. Tamparang si bawa madeseng. Apa iya ko meki matitay ti marocha ipa berjamaah. Den nana kan paja marocha berjamaah na taro anana apa den paja mimana tawe. Jadi wo bini ro nanay makadaka pokongolomboy. Palisu ya tu sepedamu asal lang mo ka oko bapak mo yari gemak mo panuli ya tu pura mo pak guru. Mita ka sama pak guru kuda ku 27 10 5 tahun. Napa lelo si marapang. Pudangi bapak ma kada salana guru ta. Napa mo pudama kada pasilegere sepeda aku bapak. Iya na cik dia ban na mulenga. Kati kami bandri ulo na. Jadi aman kaya dua ban na timwaka tu mi pudangi bapakmu damu ya na dia gere ban na telenga. Ulai na pasandre anak mapahangi betul na natengi je tahu ya. Jadi li suka dendre ya tu anak mapato ko temoton na. Ya si naka, ya si jama-jama naka, ya si mak baraka, ya si jaji. Ya kumodora ke tahu ko temoton na. Dia na je situngan na natu. Na bali-bali man itu tabuin na tu. Mundu tu man lima pakaliali. Mundu bahaya na kumadura ka te kutumoton na. Maka day neneta falsafa na si cucola da agama. Kumadura ka te kutumoton na. Iya si naleja, iya si marutung. Iya si nak denger, iya si marunrung. Dega melo jaji. Kumadura ka te kutumoton na. Te tamana ni ro na madura ka kutumoton. Ta sa gyang kering kingo ko sikulan. Ya patuna ringkik ku bila pulih mundri. Ya ku pulih yo de no lay mundri lo sana. Ya ku mabila pulih mundri tawa ringkik si di. Ya na riasa kanjoli. Na ya sang joli mundri manang ipecu. Dega joli layolo. Jadi ringkik kanjoli nasaba dega ga makata ampempena nasabari andrena. Jadi li suka ku andre pa ye tap serena guruk tangkai bahas mako ko andre memang memeloi pakanja ki jolo. Imun ripi itu dong sempajang aga ya pak. Iya nama kanja mu andre na tahu macam ni nyawa na beribadah. Iya nak katahu tulisi dakke yang keluar na irulun na de na me masara tasalidikin andre na. Iya. Iya makanja andre na tu. Idik mana na jatuh ada itu. Apa ni kami lo ko masige na makanya makutumun ro matindro. Mo ay di misa mati matindro. Agam mana-mana air mengerok. Muhidi macam tu tapi maka dari puang ya lo aku masih deh aja nah tolong apalah na 20 itu deraja antara deraja yang satu dan deraja yang lain perjalanan 500 tahun kali 27 derajat. Jadi maka dari Nabi coba Nabi bisa ngapalan na itu berjamaah na maka lo kok je mau malah salah ada kalau toko. Iya. Ya miro apa? Janji sampai ya sunat bawa yo lona subuh. Duan rakang masaro lebih na yali no lololisa siaga to mi atu ko yali manang ipajero si bawa purtuner da ba ajangnya tu li no lololisa janci mi denia leki persako nami kulino melo ki gayeleng tarola barana tumalabi ta pajira sama kade aleniro apalanna lino lololisa papure masa pajang duan raka yo na subuh ale mana ni re yalen ni aga nanunri di aga gata ano namana mani munri panoy lino ano mana mani paji de na kagay di janji de ni ale ang kamo cek de persako na nyaman yaleki na tarong suri munri insyaallah apalagi ko tumasan pajato na matu kupuray duan rekang salah isra hadis deraja hadisnya hasan tanya hadis lemah tanya hadis daif hadis hasan mendekati sahih jadi ipago iro
lolo ngasi apalah haji dan umrah secara sempurna. Katalu na po nabitaw ron neloran na manasah. Jadi kung sa payang ima tu dan rekange kumuba pura ni mo ba matanas saja na kumatangang mo ba. Boleh siki haji dan umrah sempurna apa aja apalah na. Ya may masalah na din sang bali bola. Madari apa ayo bali bola ti mecha keri. Ya rolasa. Ya pi manasah de korpelo puang. Ya ku ya tu de na manasah lolo na disa dia kan rekang. Ai ya no ni musi iya tu mo haji makundai maka dari lo makelo. Goyang ir pun Cina kalak dan goyang. Dakwano ya jipakan di Manila. Ya waktu na din alaw makadana kana kor pole menia makana cakindi-kindi. Masulalat daya nataro anu walak bi. Nasaba di na din makanja iron endrekang. Ayo nakapange ala palisa otwe naro kesimpulata maka de tapakanja ken reta insyaallah sukses dunia akhirat. Gampang mana mi masalah selesai ka kumakanja mi reta ibadah na terima pong Allah taala. Selama kilino, selama akhirat insyaallah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.